Nasaya at matasinong batam ti awag ko si Katunito. No dumawat kay ti kwarta, awan ti kwarta kita, Lorna. Ay nawaw, awan la ka na yunen. Amumot nga agad adal ti dua nga anak ta. Pangalak nga ron, iti balunan da. Ay agtrabaho ka nga mina. Saan na day tagor, uray ti pauit ko ti aramidam. Kati sumatyar aramidag, an-anusak ti makipurpur diya, ken mangisur-sur-sur iti nateng, tapno at dalaeng may pakan ko kadagiti anak na. Matlagaya, apay lang nga imawag ka kanya. Ay nawaw, makigudwa ka iti gastos alangan mo't asyakla ang tiyagas gastos, saan nga umanay titangdan ko? Awan pa'y nga rod ti kwarta, apay ay adi ka makauawan. No kastamet laeng gayam, apay pay laeng adi ka agawed. Matutudo nga rod ditoy. Saan kami ang makatrabaho? Di nakman ululbodan si Katunito. Matutudo mat alawla. Siya di na o tinagapuam. Lorna nakaw. Iti ayan damari pasing tatang. Napanak bimulod iti bagasda. Ay nawaw. Naibos ka din tiginatang mau. Ay naibusan tatang. Jakmat kayat agastusan ti kakaysuna akwartak. Tawan ton ti balunan datintin inton Lunes. No apay nga minadi mo itiks nito nitaw. Anak kaw. Agpatulong ka kenkwana Ay natatang, adun tumanen asao amangeg ko. Isupay kit di apaka is-estresa. Iso nga ro na nagkalaysa kayaw. Tapno agtinulong kayaw. Kumaa, ngam sabali mo ti kapanunutan na. Imawagak idinapalabas abulan ket kuna na nga awan kwartana. Anya? Apay-pay lang nga di mayo ti sabali a lugar. Nawan met lang gayam ti makukwartana. Abagan met no adda ti sabali a pagaw awidan na anak kao. Nagpuskol ket di ti panagrup-rupan na kasta ti aramidan na tatang. Di na lang arudan kabailan a suportaran dagiti anak may. Nayunan na pay. Ay nawaw. Saan ang masapol nga itingingin na in a restaurant ti pangananta, Eri? Okay lang kanyak, Hazel. Si kakit di man. Sapay nagngingin at makan dito eh. Okay lang kunakmat. Agpili kakit di no anya ti kayat mo kanan. Ta i-order ko. Tay sidod latan Ay, wan gayam. Diyak mat mabiro kan ti Facebook account mo. I-add friend ka kuma. Tapno lalaka ama itag ka. No i-post ko dagiti ladawan ta iti Facebook. Ay, kwa. Kinapudno na. Di mo ibaga. Adi mo amot ang Facebook. Saan mat? Sa anak lang ang mahilig iti kakasta. No, yaramidan ka ngay. Saanan? Okay ak lang iti tiks kan tawag. Saan ta na pagsaritaan ti maipapan iti dayta banag? Agpili kakit di ti kayat mo akanan. Siya akong ti makaamong agbayad.
Asan mo nga dito eh? Awan samet ti mabadi ti tangdan ko iti construction. Apay mat naman nga inawis ko pailaan na Hazel. Ay, ada ka di parikot. Ming-ming-mingan nakmatlatan akasta, Eric. Ha? Ay, awan matkit di, Hazel. Wen gayam, kumusta nga iti trabaho yu iti construction? Nasaya at latamat. Ay, naimbag man. Tamaano samti ang trabaho kasmay sa construction worker. Kapilitan na. Taisulaang mati amok at trabaho. Nagagat at talaga tinobyo. Ay na, masiguradong ang magustuhan na kadananang kantatang. Numaamamuda ka, Eric. Wan ata nabayag matan nga ulila da tao. Kumusta nga itidit nyo ken Eric, Hazel? Ay, nasaya at mat, Andrew. Dayo day jay, saan ka di? Wan, ti ko na kanyak, kat adayo ka no ti lugar ang nagkapuan na. Kan nabayagan api musay, dagiti dadakkel na. Nakakaasim at nga rod, no kasta. Wan nga rod, friend. Uray siya, maasyanak kan kwa na. Ay, nangruna pa'y itay ng restaurant kami. Diyak ko makayat nga gastos iti dakkel. Ngam ipilit naman. Kasta talaga ni Ayat, friend. Friend, kita ang tiladawan mi. Ay na, agbagay kami. Saan ka di? Nakita kong dayta, friend. Inpus mo dayta ti Facebook. Remember? Mas daawak laan. Tasaan ko pa yan nakita nga intag mo kan nagitip post mo dayta nga Eric. Ay, saan ka no ang mahilig iti Facebook? Isong awan Facebook na. Anya? Ay, mabit man laang, Tata Doming. Ada ka diti bagam paseng. Damagag ko ma. No ada ni Marilor na iti ayan nyo. Inton malam to makawid day jay. Ada nga binti nakitang danan na. Ay, kasta ka di? Ada ka diti masapul mo ken kuana. Kwa. Ada nga min napatag nga ibagakkan kwa na, Tata. Umay kantulat tay jay balay inton malam. Wino saan, ibagak to kini Lorna nga iso ti umay dito'y ayan mau. Ay, wen man, Tata. Tatalaga ngamin anapatag ti ibagakkan kwa na. Dagiti ubing ngay tatang. At daday jay salas, agbuy-buya day ti TV. Ay, agyaman nakta sinukon yu ida tatang. Awantian yaman na, Lorna nakaw. Uwin gayam, mapan kakano iti ayan ni Paseng. Apay ka no tatang. At dati napatangay baganakin ka. Sapay rabiin. Wino saan, masapakan tulaangan inton bigat. Inton bigat tulatan tatang. Dumagasak to iti ayanda sakbay ama panak makitangdan. Di mo liplipatan tin supot kwa bagas Sukatan ti binulod mo kan kwa na ide. Aywan ngagpayso. Naimbaglaang ang tayong palagipyo tatang. Ay, sukatakon ti bagas a binulod me, Mari Paseng. Agyaman na, Marilor na. Ay, anya nga minan tayo ibagam kumakanyak, Mare. Ay, Mare, di ka agong ungat Baka padanag kamot, Mare. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa, Mare. Adda nga minladawan nga insend ni Lyra kanyak. Mas daw kano idinakita na iti Facebook. Ta familiar jay lalaki. Anya? Kita agman ti ladawan nga ibagbagam, Mare. Atoy, mingmingam anaimbag.
Nito dayta. Saan ka di? Ah, ay na. Uwan ka agpaiso. Isuday tamare. Kabisadok ti asawak. Nagsukat pa'y itinagan na, mare. Kita ti caption nga impose dayta nga agnagan iti Hazel. Eric kanumet tan tinagan na. Ay nawaw. Isumat lagayam atunggal umawag ak katawan kwartana. Adamat gayaman paggasgastusan na. Agasam ngay. Restaurant pa'y gayam ti pangpangananda. No kayat mo, mare, kontakak to'y babae na. Mapan mo alaan ti marriage certificate yo. Ta isend ko iti babae na. Ay na, to dito aya. Jak amo no niya ti kinkinan mo. Isumat lagayam adimon malagip ti agawid dito'y balay. Ay nawaw, unak ba no nagrubwat kan? Lorna nakaw. Kumaa. Adan na amwak akalukwan dayjay ato nito tatang. Anya tinaramid na aya. Ada impakita ni Mari pasing aladawan kanyak tatang. Ladawan da iti babae na. Naimbaglaangan ta friend ti kaanakan ni Kumari pasing dayjay a Hazel. Anya? Tulungan nakman kit di amang sapul iti marriage certificate mi tatang. Ta isend ni Mari pasing iti babae na. Agasem ngay ta nagsukat pa yan itinagan. Nagsukat itinagan? Mabalin ay ati kasjay. Irik kanumat ng tinagan na tatang. Anya? Adto yan ti papaalam a marriage certificate Mari paseng. Adto'y matlang ti photo album me. Inalakon tapno kumpleto. Muntoy mare, ta picturen ta. Nag-friend request ak matlang kat iti dayjay a Hazel. Ay kat i-message mo nga rudan amare. Wen mare. Iso nga rud a picturen ta ti marriage certificate yo. Agraman photo album yo asang kapamilya. Tapno kompleto ti ebidensya asi ka ti legal nga asawa. Ay na, dela ang bayan dayjay ato nito. Ay naku nampay, mare. Di na lang aruda maarami ti agpawit iti kwarta para kadag iti anak yo. Nagturod pa'y anag babae. Awagak ko ma. Mga no ilibak nan tumanan. Ay kat sigurado dayta mare. Ay amamukon nila kay mo. Nalaing dayjay nga aglibak. Ay na imbaglaang ang taadda ka ako Mari pasing. No awan ka ay na, jak amo no anya ti aramida. Amamunak metan, mare. Kagurgurak dagiti kaskan nila kay mo, a feeling sick. Bili, bakla unay kan ka, mare. Naimbag tadi mo pinagsasawan di babae. Ay ka narigat mat, Mare.
Naloko lang arudan pagsasawak pa eh. Wan madkit di Awan ti basol na, tanagtalaklaan kan nila kay mo. Sa maysa, dayo nito iti lugar da. Talaga nga awan ti amo na maipapan iti asawam. Ay, malas laeng nito tanadoktalak ti kalukwan nga aramidan na. Padyasan na ti agawid ta makita na. Apay mare, anya nga iti aramidam. Ay talaga apagsasawak ti awanan baen. Anya ti bagam, Hazel, my friend. Friend, nadagsan ti parikot ko ita. Apay ka di aya. Jack pulos impagarop, aluklukwan naklagayam day dya ato nito. Tonito? Asino day ta Tonito? Asino pa'y kuma, friend? Ni Eric. Kasano ang nagbali na Tonito tinagan ni Eric? Tunito, ti husto anagan na. Nakasaritak ti asawa na itay. Ha? Anya? Naimbaglaangan ta-impost ko ti ladawan mi. No saan? Amangan no aging gaita, kat jak mo aluklukwan naklagayam. Saan ka maawatan, friend? Friend, adan asawa day jay ato nito. Feeling single na ang gayam ti loko. Nagpuskol ti rupam nga umay pailaang dito'y sikat nito. Tonito? Di na kun molbodan. Tamo kag ti amin. Ah, anya? Pumanaw kan iti sangwanak. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Mabalimot siguro ang maala iti nasaya at asaritaan, Hazel. Uray anya pa'y asaritaan dayta. Awanan ti agbaliw. Jack pulos impagarup ang maaramin mo ti mangloko kanyak. Agpalawag Hazel. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Agsardeng kan. Di nakiraman kadagiti kalukwam. Tano saan ka pa'y nga agsardeng? Paibalod kan! Nagturad ka pa'y laang nga agawid dito'y balay si Katunito. Kalpasan ti inaramid mo? Apay kastamit tinti pa nagsasaumnor na bakit? Kasalasan ka naragsa ka nagawid akon. Nakababain launay. Ta Eric pa, iti impaam-ammom anagan mo. Saan mo ta seryoso dayjay bakit? Liwliwak laang mo't kuma, kabayatan ti panagtrabaho. Day takot! Day ta ti paglaingam. Talaga a feeling single ka. Please mo't bakit? Ay! Day nakdramaan akasta. Ta saanan nga effective ti kasta kanyak. Anya nga ron ti kayat manamidag. Bakit? Naistoryang pa'y kano nga ulila ka. Anyan tulangan ti Marik na datatang kenanang no maamuan daday ta kalukwam. Pangasim ka di, bakit? Pagsaritaan ta humatiparikot ta. Ay di ka madanagan. Pagsasaritaan tayon to iti sangwanan ni Kapitan. Masapul pa'y ka di nga iti sangwanan ni Kapitan. Bakit? Iwan tano siya, nauma ako na talaga. Mabanbanogak iti katatrabahok ditoy. Tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Sa ita, kastoy ti madamag ko. Ay awanan to nito. Namimpinsan anapo kawan ti
Nga niya, nanang. Mabartag ka manan nga agaway. Nabarteg ka kaya? Saan mo na? Tinabarteg, nakaturog. Nakaino maglabasin nanang. Unay kay laki din. Ay, nawaw. Awang gaya. No iba ka ang mga asawa kon. Anya makunayo nga eh. Mga asawa sa sawamot, babay. Asino nga'y kumati asawaam, kano awan pa'y matnubiam. Di ko nayo ah. Di yun lang amaw. Di yun lang amaw, nanang. Ay, katiyawid mo nga rudano, adda. Iti kasta, maam-am mo mimot. Ibagam, tao may agluto kan aglinis dito'y balay. Ay, Kita, no makapasa mo lang. Iyawid ko tapno asawaag nanang. Saan ka tapno ang balit akatulong dito balay? Ay, kat parehas na matlaang babay. Iyawid mo, tapno mamati Iyawid ko to, nanang. Diyak pa ngamin rinugyan ngay naram ka. Mabadagag lang ti chinilas na. Naragsaka ka, nanang. Anya, ayawan mo babay. Ulaw ka talaga. Inka ka maturugan. Di mo amaw tilab-labi daw. Manang dislay. Naimbag man ta nakahawid kayo. Apay akong trabaho yaw. Awan ata holiday kat nga rod. Ayaw na. Nalpas mo ka din, ti paparamid ko kan ka kabinet. Nalpa sila. Siyak, pwede ko na. Matik Imbang nasayat mo't lang ti panakaramid na. Amakan no sinsinan mo't. Ayapaw. Awan to bilib mo kanya manang. Kita ang ngamin atap numapnag ka. Nan, kita agman. Aw. Anya nga iti makunam, manang. Mayat mo't nga agpaiso. Kasla natibker ti panakaramid na. Ay, kat siyempre Batido tinagaramid ko naman. Oho, imparamid mon samad. Ay nawaw. Siya nga rin tinagaramid dita. Unay mo tan. Mayat mo nga agpaiso. Manang. Kwarta manggaraw. Oho, no igatang mon tumatlaang ti arak, uray sa anan. Saan? Igatang ko iti pantalong ko. Kita ba ito? Alan mangtaggan. Tapno nagagitak tumaring nga agaramid. No, ada Inan itinagaway. Ay nawaw. Ingkari-inginin Bumtak taon dyan sa harap nuang. Ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawan. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuhan. Imbes masapa ang maturog, makatulong kumamag kada tao dyan talon. Dagita kay dimot ang mga ayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot numaminsan. Ay na, at dami lang kinkwana na ita. Uray ayabanda, no talaga di na kaya. Awam magkit ti mabalinan dagita nga gay ayab. Wan matkit di Ala, ingkari-inginin iti silid na. Talay, aldawang. Masadot tumanan asumurot iti talon nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwartaman. Ay nawaw, kwarta manan. Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ka. Ulay mo lagi din ni Manang goyang. Ala ka din ikan na kon. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali Uhuhu. Arak tumat laang manan ti pangigatangam. Sayang laang ti kwarta. Saan? Igatang ko nga ron iti sapatos ko. Tapno adama usarak ang mapan agaram Agaram? Agaram nga? Asino nga'y matibalasang amangayat iti artak akasken ka? Awan lat amukon, babe. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo Abay, no nainlab nga'y kanyak di babae. Iyaw, awan mo man ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan kamot din. Sa bali man ng tata Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan mang tagkan nga.
Siguradom la nga igatang mo iti sapatos, ah? Tano saan, di kanton ik-ikan. Uy, manang ko dungdungwag. Ang lalaki ni. Nayunam ata jay original ti katangag. Medyo langina ka jay original manang. Nakita mo ka diti limabas ang motor itay bakay. Wala kay, apay ka day. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay matla driver tinakita. Jak matan na iropaan tinakaangkas. Tanakaabong mangamin iti sakaw. Kita madarami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas dito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon day di ababay. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadim awat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayday aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwarta man manang Raisa? An-anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kasi sa bali mo't kinka amanang. Ay, nawaw. Kun naibuson tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ka. Inggatang ko mo't akalag iti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kandag dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakan niya. Tamangirwarak man iti motor ko. Motor ko nam? Uy manang, mangirwarak ko may iti motor ko. Iso na lang ta, kurang mati kwartak. Iso apa nga asin man, tanayo na. Ay na, apay, saan ka pa'y laang anadidigra aya iti motor? Iso lang arudan tigistay mo nakatayan. Ita, kunamanan amang irwar ka. Ay apo, aksidente lang, daya manang. Talaga akas na ti biyag. Uray ka sa no apa naganad mo, no gasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan nada ko manang. Iso anayunan ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga hindi bumulburod lang dita. Kwarta man manang. Awan kwarta. Sige unay kit din. Sa gaso lang mo, igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gaso lang, di mo pa'y maitag mo. Uray 50 lang harutan. Sige Leslie. Anyat ko na. Ay, manang Leslie, kunak kuma. Sige kwarta mo Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-dawa at matimpay. Kasanukat ulbod ka mat. Kunam agumatang ka iti pantalon kan sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon kan sapatos mo. Apo, at damot Inggatang ko matitintid mo. Uray nga kitaan, ada iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod, no talaga ka matlaang. Kit ada ijay, ada iti silid ko. Ti kunam kit day, inggatang mo iti arak, inom yumanan kadag iti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagaw-awid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day dya bakit? Nukas lang napigsapay mo. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano ba't nga iti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan iti kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Anya nga iti araramidon na ijay. Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam. Kan 40 days, santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Ayan nga, itay siya tayo Daniel. Apa na ibusan?
Tangaywat mo. Di mo kanupig saan tamadama ti luwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Oo, nagpayagan di talwalo. Itay dapay ngaglulwalo. Labsandan ton ti langit, gapu iti kinatidog ti luwalo da. Wen ngalo da. Nagpayat. Yes, uray kumamang, no di da ipasardan ti inom. Sapay na mag-aanan ti karabukog ko dyan. Makasasata ko na yan. Nan, irwal mo man kita. Umuligak ko maitay mapan makilwalo. Ang kunakit din jelidel da nga iti ipapatay tayo amin. Kunana, dinaldalas ko na tilimwal. Mga ilam-laman dami ngamin. Ay no, wow. Ay imbagam ko maa. Adida mangiram-raman. Talaga ka, day? Asan anagaw awid ni Babi bakay? Saan lakay? Manon nga aldaw ayak nakit-kita dito'y balay. Ay nawaw. Imbag man, tamaanusan natin saan nga digdigaws. Kinulanda ni makadomingon san asan anagaway. Ay katagpapadadan aka dagiti ereng aka inuman na. Agin nangot dan ay ijay. Ay, nagadok di maarami di talon. Imbes nga may naktulungan, saan mo tay tamot inom ti unain na. Nagado ti kunak nga lamidan na. Huwag nga wag, mawam mo tungtung palin na. Awawag ka, ngam saan namot asungbatan ti awag ko. An atindid pa'y kiday. Ay kinidib na siguro na ti cellphone na. Tadi na kaya ti balistor mo. Saan to lamanin mapanunot na ti agawin? Intun awanan. Uli na kaninarang mo. Nasabat ko itay na panak i-TLC na ni Nanag Lulia. Anyang itin bagam. Awan jak amok ko na. Ayos Very good. Kung nakalakit din yung bagam nga darak dito balayaw. Amu dalat ta sigulon dito yung balay ti ayan mo. Ngamin, isumit ti tambayam. On bibiyang ko. Irwal mo kiting darak. Taginong tayo manang. Ay, katuan Atoy. Sige, set manin no kastulaan. Una. Kakaisuna nga dapay kortak. Agawidak taon ton awan paginong tayo paray. Ayos takit ya kayat ko kayang ka. Layos ti alak no siya kati agpainom pale. Siyempre mo na. Siya pwede ko na. Abay ka po. Yang aming gayot ti mabibitay. Iso nga, aginom tayo nga ginom. Aging ga ati arak. Mauma ka na tayo. Ay nawaw. Chels nga luden. Chels. Nay, apa yun babay? Agad ano ka? Malamlaminak nanang. Maliti bagbagay. Ay, nabara ka mo't anak ka. Adan sa gurigor mo. Kapupuyat mo siguro daytan. Gapuiti ka na yun na panagin inom nyo iti arak. Ay na, matayak sa nanang. Masulad ka ba nanang? Mabitla ang tamangal. Monora, naging baglaan, pimanaw malay. Andaman siguro ni Teresina ni Gloria, wano ijay balay danan niya. Ay, wan nga rod Makauma mo timang bagbagakan ko na. Awan mo't lapat-pat yan na. Hindi agsagay, kunamlang matay. Nanang aming nga ubo na. Ngam iti naging bag, pimanaw man na nakaslawan na basama. Diyak mo't ngamin nasiputan arimor talinapdak ko ma. Imalala ang nga tamo di anak mo. Sa anak mo akas di bakit? Tapay atalya-talyawan nak ngay. Di mo ibaga asyak ti malaan na. Nakarkaro mo't sa anak nga arta kanya. Yawan imbaga asikat imalaan na.
Tinalyaw ka lang. Ay, talagan sa ano asino ti Buridag. Isaw tinatangkan ti ulo na. Ay, surun kaun. Siya maray. Naglamuyaw. Mayat ti panagayos na di karabgob ko sila. Kunak nga lod, no diyakan umay dito balay babi. Manong aldaw met anak bakasyon ka. Ay, sana mabali na pare. Among mga arak is life. Wewen pale ko. Atoy, ikaw at mo tagpulutan pale. Naimas tayo ta, adubo apato ko namban. Ay nawaw, nangalaan nyo nga dita. Pato, te kaaluba pale. Ay nawaw, kasi man nga rudel at tinabukawan ito tarakan. Tagtagali, ado ti talakanda. Isu asan amad law. Tigil ka din, pulutan tayo kayo din. Okay karon. Cheers! Nanang, ada ka na aksidente ang motor iti kabangibang a barangay. Agdi na mag-anibabi ka no ti maysa kadagiti na itaray iti ospital. Anya, ay na Diyos ko. Asino ka nung iti kaduana? Diyak mo nanang. Ang mga no ni Daniel ay sumati ka na yun nakaduhana. Ay, daytan ti bagbagak. Nung nagtangkan tumot ti ulo na. Ay na Diyos ko. Di mo ko mabaybayan jay anak ko. Espalom ka di iti mabalin na pa kay sagmakan na apaw. Ay naimbag lang ang tasaan ka napuruan anak ko. Ay, kung naroon na. Kung nalagi din ang mataya ko. Di kanto mga mindumdum iti maibagbagakan ka. Anya nga ita, nagistayan ka manan. Agnakam ka mga taitan, babi. Hindi ikaw. Ay abam adag iti babarkadam, tay sudat ti umay mga sikasuken ka kabayatan ti kadam dito yung ospital. Isupay Ah. sigurado adakkel ti magastos iti pan naka-ospital mo. Mala, husto daytan anak ka. Tinapatagkat nakalasat iti pagad ti adiyaw. Pasensya kayo manang. Ikare, sana kong agbalaw. Tulunga lang ta ni tatang talon. Ay katrabang na lang amin Saan aday ta agbulbulakbol ti aramidam. Ngamin no agsakit ka, uno adadakis ang mapasamak ken ka. Awan sa bali akamangem no saan ada kami matlang nga kapamilyam. Dida ka matulungan day ta papainom mo mababarkadam. Denggam ti maibagbagakan ka tapara matlang iti bagim dayta. Saan apara kada kami? Idyam nga minan ti arak. Tawan na saya at nga itdenakan ka. Madadaal ti salunat mo agra
Auntie Elvira, Napay ka day, balasang ka. sigurado kayo kadi as safe dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel? Kat no puro expired matgaya man dagi chay. Amaw dayan, kung kunadala ang data nakakabil nga expiration. Kita to'y kesaw. Mabalin mo lata ka nun. Basta saan pa'y anagbuot, kung saan pa'y anaangaw. Ang auntie, Dahito'y mo't iba, mabalin pa'y, basta awan pa'y lati di nakaikargaan na. kasanon no maamuan dagiti gumatgatang kada kayo nga expired gaya man dagiti aramaten yo auntie. Ay, saan dan to amaamuan? Malaksid no si katimang ibaga. Ah? Ay nadayan, itaapanawan, masapul tayong tiagbalin a praktikal. Ay gumatangak man itilakom nga spaghetti, Mari Elvira. Gandwa dito'y palabaw. Sige, ay mabit lang maray. Si kangay mat, Froilan Barok, anya ti order mau. Sagmamanoy tayo tila ko mapansit, nana. 20 pesos laang Barok. Dayta ngay palabaw. Parehas Barok, 20 pesos mo laang. Ay, kadwan ala ko ni Mari Elvira kat 20 pesos ti may nga order. Kas kumaiti spaghetti, pansit, sopas, kanday talugaw. Kasta ka day, nana Mabel. Wan! Naglakamot tan. Talaga na kadagiti lakok Barok. Tulong kumutlaangan kadagiti gumatgatang nang runa kada kayo akabaranggaya. Isu nga ron adito iti kanayon ko apaggatgatagan. Ngamen, sulit ti baybayad ko. Nalaka lang nga rudan, nalinis ka naimas pay. Ay nawaw. Nukastakat, hagbalinak mo't nga rodan asukem, Nana Elvira. Ay katuan Barok. Anya nga ron tigatangaw. Ikanak man iti dua nga order di tapansit. Dua nga order matlaang di tapalabaw. Okay. Kan nayunam metan iti dua nga order iti sopa. Oops. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, Oh, nakaadukan sa manan Auntie Elvira. Ay, wala balasan ka. Ay, manayunan man ti ornong ko iti bangkaw no kastoy laang. Ay nawaw? Ti sweldom ngay. Alaom ka dain. Ay, saan pa'y auntie? Total, libre akmat amin dito'y balayo. Urno nga ti sweldo, taipaw it kunto'y dya probinsya. Sige, awan parikot iti dayta. Inayon ko pa'y laang ngarod nga ibang ko inton bigat. Ibagam laang no alaam, tasakto i-withdraw. When auntie? Pansit! Lugaw! Supas! Gumatang kayo mga sukay! Malaksit analaka! Nalinays ka na imas pa'y tila kumay! Gumatang kayo! Ato yung tikaluto apansit, auntie. Naimas dahito, itado tinatang na. Malala, inayon mo ditan balasang ka. Kalubam anaimbag, tapno saan asar kang tingilaw. Amangan nudida kayat agatangan, no da makita da ang ilaw. When auntie? Oops. Aday ta, auntie. Naibalis kon. Tay nga ispagitay, nalutom ka dain. When auntie, nakasaangan. Mabiit langan day jay. Nasaya at mat nga rodno kasta. Sigurado ang maibus man ng tilako ta ita, dayahan. Sigurado day ta, auntie. Nagbantay ka pa ilaang dito'y wan. Tamapanak manen gumatang kadagiti kasapulan tapang rekadaw para iti iluto tamanen inton bigat. Iti kadimanan ayan ni Mang Romel ti paggatangan yo, auntie. Ay katwan sa dino pa'y kumangay. May mayat ijay tanalaklak kadagiti lako na. Nangina unay numapanak kadagiti grocery. Dakayo ang arod, auntie. Wan, may mayat ti gumatang itinalaklak ka.
tapno daras ta makaurnong balasan ka. Wen matkit di Bala, panawan kan di tao. Mapana ka, tadyaket maladaw iti papana. Amangan no adun tumanon ti tao iti palingkay. Sige, auntie. Di kay agdanag. Siya akong ti makaam mo dito'y karinderya. Nay, nasa pa kayo itaan na Elvira? Ayun ba raw, talaga asinapak. Taamangan kunak no adumanan ti tao inton madamdam Kapag gusto lang mo, iti sa sangpo yun, nana. Awang pa'y unay ti tao. Anya tigatangan niyo? Daytoy ba raw, inlistak amin nandita. Ha? Mabit lang da. Talag amin da kito'y, nana. Sige ba raw, katkas iti sigod wan, the lower the price. Ay na wow. Wun ka din, nana. No problem. Basta da kayo. Okay nga raw ba raw, kat itapay laang, agyaman na kaon. Awan anyaman na, nana. Adda ka di payla kum amerienda, Mari Elvira. Ayun maray, adapay mo, ipapaibos ko laang ang tipansay. Alaang kit di amin nun. Iti kasta, makainan na kami mutang kinidayan. Lukas ta. Naibusan tila ko yaw. Wun, last day tuyan. Iso agulpyo mo, maray. Tapno, hayayay kami mutang. Ay nawaw. Hay, kunamot Agam, talaga abilibak ba't itila ko, Maray? Mabili. Nagbiay, tamaib-ibaos. Ay, launay, amaray. Talaga akasta, nunalakakan na imas tilakaw. Kasanaw, isupot ko ka di amin ang daytoy taala umaw. Wan, Maray. Mabit lang nga ron, maray. At dayta, naikarga kong itisupaw. Adtoy ba't tibayad ka, Maray? Agyaman ak, maray. Awan anyaman na, Maray. Sobra mo ito intan niya. Bayabon. Isupay amainayon iti ornong ko. Gusto ka di ba't lang tinbayad ka, Maray? Ayun, maray, husto. Sige nga ron, Maray. Mapanakaon, kat agyaman akmanan. Awan anyaman na, maray. Sigay, agan-andad kay tidalan mo, Agsubli kan tumanen inton bigat. Why, Maray? Ay, nawaw. Ay, naipaibus ko lang aro din tilakaw. At dapay bonus ka. Naggana sa'yo. Di pa'y ka dinaluto tilot-lut pum asupas, dayan. Itay pa'y dayta Ay, mabalinan da ito'y, auntie. Ikaklangan iti ibab. Ala, agawa ang nga raw tanay. Naibusan ti naka-display ijerwar. Auntie Elvira, mabalin pa nga ta ito'y ibab. Naglati mat ng tilata na. Nan kita akman. Ay itinasayaan. Lukatam takitaam no mabalin pa'y. Usaram ti kan opener. Sige, auntie. Mabit lang nga rod. Oh, aday ta. Nalokatakon. Ay, mabit lang taramanak. Mabalin pa'y dayta. Sige, ikabil mon itisupas. Auntie, kita am ti kulay na Kasla agyel-yelo mo't nun. Saanan apuraw? Talaga mo't akasta. Agyelo ti ibab. Malakit din. Ikabil mong tanay. Agalas gisel. Sigurado nga adumanan ti tao inton madamdama. Oras nga minang ti panagmimerienda. Nana Elvira! Nay, apay alain. Agdardaras ka mag. Kasla adda itartarayam. Apay, adda ka din napasamak. Ni Froilan, Nana! Apay ni Froilan. Na food poison! Ha? Kati ko nada, ti kano ginatang daala kung ti makagapo, Nana! Auntie Elvira!
Diri daw! Ni Dayan daytoy! Apay ka day dayan. Kasla mabutbutan ka mo't iti kasta langam. Nadamag yo ka din? Tiyan niya. Adun tinapan nagreklamo iti barangay. Gapoy ti food poisoning. Anya? Irik-reklamo dati sopas ngayon luto tayo itay. Iso ka no ti makagapo no apay an na food poison da. Simakit ka no ti tiyanda. Idinalpas da akin nan ti sopas aginatang da iti karinderyayo. Ay awan basol ko iti dayta. Anya? Sika tinaglutaw. Iso asika nga raw ti agsungbat. Anya? Angam, nalinisak nga gluto. Amoyo dayta. Da kayo ti aking basol. Ngamin, agus usar kayo kadagiti expired apang Ricardo. Ay. Dinak man balbaliktadan si kadayan. Katpud no mat, saan ka de? Da kayo tipon kan makagapo daytoy aparikot. Saan asya? Mari Elvira! Mari Elvira! Rumor ka dita! Ay nawaw, apay. Anya ti parikot mo, mari mabayl. Sika ti parikot! Sika ti parikot, May Elvira! Apay nga minaya. Isugayam anala ka dagiti lakaom. Ta expired dagiti usaram arikado dagiti lakaom. Ay. Di ka man nagsasaw iti kastamaray. Awan amok ka dagiti bagbagam. Oho! Si Moko itayon ni Dayan. Inaklon na ti amen asika ti akin gapuanan ti food poisoning dito'y barangay tayaw. Sana pudno dayta, Mabel. Anya? Dadadaulan naklang ni Dayan, gaputak palpak ti ingkastana naglutaw. Anya? Iso ti makagapaw, iti pan naka-food poison yaw, saan ka asya? Naimbag nga oras yun na Elvira. Pulis. Kaya't na kayo nga imbitalin, iti presinto. Tapno maimbestigal ang tinapasamak a food poisoning anak tao kano iti kalindelyayo. Sige, sir. Ikulong yun ay babae. Bakitan nga awan konsensya na? Sigun iti balasang akadwayo iti kalindelya, ha, nana? Gumatgatang kayo kano kadagiti expelled alako. Nga iso ti usalin nyo apang lekado kadagiti ilaklako yo. Husto akade, Nana Elvira. Husto akade. Uwan, sir. Apay nga alamidin nyo ti kasta. Amo yung met amabalin amakadadael iti salon at ti panangan kadagiti expired. Sir. Nalakang amin. Iso mo tigat-gatangag. Tanugumatangak iti baraw. Sigurado anang ina. Di kat maapektaran magtinegosyo. No kasta, napatpatiggalod tinegosyo yo. Ngayon ti salon at ti kaadwan. Kasta ka di. Saan mo't nga iti kasta, sir? Amuyo ka di, patong-patong akaso ti sangwen nyo. Kapo iti da ito nga inalamid yo. Anya? Ay sus, sigurado adakkel ti gastusin nyo. Ngamin, masapol abayadan nyo dagiti tao na ospital. Gapo iti panakapudpoy sunda na awatam. Salado itan ti Elvira sa karindelya. Gapo iti panaglabsyang na iti health and sanitation food safety laws iti pagilyan. Dayta ti rumbang iti dayta karinderya, sir. Gusto mo't tapnaawanan ti sabali pa'y mabiktima na. Huwag nga rod manluloko day taabakat. Gunggunana. No imay ka ditoy, tapno umay naksingiran iti sweldo. Pasensya kan, ngam awan ti maitid ka. Amo mat anagsaran ti karinderya. Ilakok matentoy balay ka. Taiso ti pagbayad ko kadag iti customer apektaran gapo iti inaramid ta. Ante. Ti matordong ka. Isaw ti pinagpiansa ta adwa. Idmayak, saan atap no umay ag singir? No di kat umayak ag pakada, tagawid ako ni di probinsya mi. Kasta ka day. No may papanmat iti sweldok, bayan yun day jay. Sana bali na diyo itad. Ay,
Pakawanan na kumadayan. Pati si ka, nairamraman iti kalukwan nga inaramid ka. Di kay madanagan, tanapakawan kayon, Auntie Elvira. Katsapay ko ma, tagbalin nga adal daytoy kada tayo. Pudno gayam at talaga ti kunkunada a karma. Nalabit aday tuyen ti karma, gapo iti nararamid ko kadagiti padak a tao. Awan matlaeng ser-serbay dagiti naipundar ko. Tain-inot na matlaeng anapukaw. Ti karinderya, ti urnong ko a kwarta. Kang runaan iti amin, ti balay ko. Ay, anya ka din daytoy anapasama kanya, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kadagiti ano anang basula. Pagbababawi ko dagiti saan anasayaan nga inararabit ko. Palimaws, apaw, palimaws. Mangtad kayo man uray pangkaan ko laang. Maasyan kayo kumaitikas kanya. Palimaws. Mari Elvira, Si kakadinday ta? Mari Mabel. Ay, uwan maray. Siyak nga raw. Isumat lagayam anagpukaw kayo ijay lugar tayaw. Taanda ka matan dito'y nga agpalpalimaws. Nalabit aday tuyen ti karma kanya. Gapo kadagiti saan anasaya at nga inararamid ko, Mare. Pasensya ka na. Tamaysa ka kadagiti nairaman iti kalukwan nga aramid ko. Sapay ko mata mapakawan na, Mare Mabel. Ay na, awanan day jay, Mare. Lipatan tanti na palabas. Ay, wud gayam. Amangan no kayat mo ti sumurot kanya ijay simbaan. Mabalinda ka atulungan ijay, Maray. Ha? Kasaritak dagiti maseknan ijay. Tapno may paayanda ka iti tulong. Ay sige man nga rod, Mare. Mayatak iti dayta. Kat itapay laeng, agyaman ako. Kahit, kumusta ka ngay mat dito'y simbaan, Mari Elvira? Nasaya at matmaray. Dakil tinaitulong ti simbaan kanya. Nang runa kada father, kan amin nun dagiti maset nandito'y. Malaksid nga addan trabaho. Adda pa yun pagnanaudak. Kat bigbigak nga utang ko anaimbag anakam amin daytoy kan ka, Mari Mabel. Agyaman akunay. Tanusaan agapukan ka. Amangan no aging kaita. Kat addaak pa'y laang iji kalsada ng palpalimos. Awan anyaman na, Maray. Tinapatag, addan pag naedam. Syakit di tirumbang nga agyaman kan ka. Gamen, kamaudyanan na, nakaamiris kamit laangan. Kang runaan ti amin, nagbalbaliw kan. Kitsapay ko maatadi mon sublian ti made nga aramid mao, Maray. Saanon, Maray? Jakon aramidon. Gaputa pa ng luko day jay iti pada tao. Nagbabawi akon ti kasjay ngay